A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sama dengan qalu salaman kanu sholihin. Qulu ta'aman takunu sholihin. Yaquluna kanu kafirin. Amanu wa amilu fa idza radihum fa idza sajadu ala ma fa'alu li adama fasajadu. Panjangnya hanya satu alif, dua harokat. Satu alif sama dengan dua harokat. Panjangnya tidak boleh terlalu panjang. Tidak boleh panjangan. Jadi harus pendek saja. Panjang tapi satu alif. Ya, begitu ya. Ya. Ulang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sama dengan qalu Jeli bisa enggak bersama-sama? Bikin kacau. Udah, dilihat bukunya masing-masing. Perhatikan, semua melihat buku. Semua melihat buku. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman berikutnya, perhatikan.